Sveiki, drauги! Я вернулась в Литву. Как сказать, что я приехала в Литву на сколько-то дней? Мы не говорим никакой предлог, мы только используем naudininkas. Давайте попробуем со словом «день». Aš atvažiavau į Lietuvą vienai dienai. Dviem dienoms. Trims dienoms. Keturioms dienoms. Penkioms dienoms. Šešioms dienoms. Septynioms dienoms. Aštuonioms dienoms. Devynioms dienoms. 10, 11 dienų, 12 dienų, на ir taip toliau. Мужской род. Давайте попробуем со словом месяц. Aš atvažiavau į Lietuvą vienam mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams, 4 mėnesiams, 5 mėnesiams, 6 mėnesiams, 7 mėnesiams, 8 mėnesiams, 9 mėnesiams, 10 mėnesių, 11 mėnesių, 12 mėnesių ir taip toliau.